از فوز حمزه من موسیقی موزیک عاصفی کمان اختصاصی من عاصفی کمانم بخواه از 2001 دو از فرد بیم آلتی کمانه یعنی کمان جی بخواه آلت کی پر خوشه و یعنی احساسی و جی گله که بخواه آلتی کمان یعنی خواسته که باوی می باوی من یعنی پرش به آلتی حرزه کرد آلتی کمانه یعنی منهج ای کمانه و طریقه که اکادمی از عالمین کجبری عفرین بین 2002 حتی 2005 یعنی ظروف صعب بین چاتم بین 2005 هاتم باجر عفرین هم باجر عفرین رو مشتن از چون معهد دارساز موسیقی زاده 2008 ام جعفرين كوچبري حلب بين يعني بعد شهر وتشتي مادية يعني استنج بيني بسر مرة دربوز بيه انه تشتن يعني هنجور من كمان داس خودكر مع حذف ذكر تشتن مرة دار دكاتن انه مستوي من اوستي من العفرين نهون بي انه تشتن بر خوش وانه از بخو استغرب دبيم انه بيت تشتن مرة دار دكاتن تشتن خوش ويعني بايش وباحساس السر كمان مرة دار دكات يجي نتيجة إنه أي شيء عم تيرو دربوز بينا أستنجي مادية أو يعني نتيجة ويا دركات. موسيقى خودش كيبر خوشة يعني انسان جيب محتاجه وبيوستي موزيك يعني تشتكي روح انسان دويا وأز كاري چند هنری جدكم چند هنری جميل هورو باجار حلب البداره يعني از پر شبير کو اتفلكلوري دركاتم مشاركه كر پر حفلات از دركاتم حلب ونقابه فنانين دار اوبرا الشامي بأوركسترا از شغلين